first loved me, for he left right well above and died on Calvary. I will sing of Jesus' love, endless praise my heart shall keep. He has died that I might live. I will sing his love to me. Oh, the depths of love divine, earth of heaven can never know how that sin as dark as mud be made as white as snow. I will sing, oh Jesus, Lord, endless praise my heart shall ring. He has died that I might live. I will sing his love to me. Nothing good for him I've done. How could he such love bestow? Lord, I own my heart is one. Help me now, my love to show. I will sing, oh Jesus, love, endless praise my heart shall ring. He has died that I might live. I will sing his love to me. Malo e mea mai, ko e hawen ke tau laivi fika nima, hono, fika hono e nye, pea mo e tau topic fau, topic fau, pea ko e topic e kona announce ane nai, ko wha malmora ne ale fui mea nai au hea tu alu ke, pea ko wha malo pe tauanga pe ke ofa eki, ko e talanoa kane nai, e maua ki AKONAKI, pea ko kutui ko aku, e tuku e ngahi fo i video kon recording i he neti, hei e ku whanau he aho, te nau tō hifo o play, pa nau whanongo ai, ta koe mea nea si mamahi he mau tamai, mau aha nau AKONAKI, a nau tolu me nau whanau e nau whanau e nau whanau, ka ke, kore ke u hufanga he talamalu e Fonua pa me loto, a tā mo whaiki mua, ke hoka te tau tala noe vea whini, whamaloho tuku taimi, ka ke awhi mai, ko kore ke tohi whine, ko tūna osi kore ke tohi whine, ke aimoha ki kata ki pe mau ki mili hoa taha mo kongo o si tama e o ngata pe hoa taha au ki na fe ki kore kore si tari please mau ki hoa taha mo kongo pa ko tu ko yo ne tau e tai vi ko ne tatangi pe telefoni fengola kai ko ta fulu ko fau a fe lau o sia te tu vala ai me tu vala ko ta fulu a sia ko ta fulu kai ke ko fata pu fai hufanga ai kai hoko te talanoa fe fini kai ke ko whawhitai ke eki nei whai pe tuki pe anoa whai si i hoki TEHINA whawhitai atu e Afimeimo'unga ki a whawhitai ke langi o whakaukau ke tuku hanga ulau kore atu kore e nove ko fu tau e tanima ia koe abuse me mea so ki hau your judgment is blurred the clearance of the whispering of the Holy Spirit is no longer registered because the mind has been with the filth and sin, filth of life, self-gratification, and all of those have marred your concept of truth. The whispering of the Holy Spirit has affected your brain. The brain, the very organ that communicate with the Holy Spirit. You abuse the temple of the Holy Ghost. That's why you cannot comprehend the truth upon truth upon truth upon truth that I showered to you, not from me, but the source of truth. There is no other truth other than a thus said the Lord from the scripture. Pako kore wha more. Koe tō whia ne tawhulu ia he tō whine, ke tuku e Kakai la. Pako whia lau e whini hao kape mai.
Kātaki, koe is an old dog. I am an old dog. But mercy heaven, somehow an old dog can deliver truth. Miss Yalangi, an old dog cannot receive new tricks. God used all kind of messengers. I go out, Tonga, I have no light. I am no minister of the gospel. I am neither do I am a preacher, none whatsoever. In the past, somehow God's mercy, I used to listen, to read the word, but somehow I drifted afar from the light and ended up found myself in the darkness, the realm of darkness. But somehow, probably by God's mercy, I will surrender it all and found myself at the foot of the cross, that somehow I will be lifted up by His mercy and use it wisely for His honor and glory. Ako ko mo na tol ko no kape mo ni mo tolu ya. Fakahela ko tafulu pe au he sekretari kai fai pe kokono. Ko le fa mo le atu fisioko. Ko osi ta hape. Talu pe tu pueme kokono, Ako fela kape memia. Ko le fa mo le atu sekretari ko osi ta hape, Talu pe tu pueme kokono. Pena mo kokono. Fa au ngai pe o tua. Ai fa ki mea tai aonga o mawai no honor and glory. I'll try my best. I'll try my best to calm down. Ki me fa lere toto. Ika ko habu e tot malunga. Ka ko Tonga ko bean. I have no light. None whatsoever. Ka ya cha ula kanga whatever. Ka ko ni. Oh, tikisio me ka ko messenger ko profita. Because fai kau, because patele, because pisop, whatsoever. No, I have no such label, not such title. I don't have those title. But one thing I know for sure, if we remember the scripture, the scribes, the Pharisees, all of those people, those fancy titles in the Old Testament, they were teachers of the laws. Nana wako I fola, tanglewa sisu. That's what I want to remind you, Tonga. Tanga si suki haman ki he ka Israeli. So kami ako tala mai fire pa te Muimui, because what they're teaching is the word of God. Because now me ako fire don't do what they're doing. What are they doing? Don't do what they do. Just do what they say because they are teaching the truth, the word of God. That's me. I'm a scribe. I'm a Pharisee. I'm a momotaimi. What I say is from the word. What I do not do what I do. I'm just a messenger sharing the light that God has blessed my perception, blessed myself. There was one time I took a good care of the temple of the Holy Spirit, and I was able to comprehend and understand the truth of God, the word of life, the word of truth. Somehow, somehow in the course of time, I drifted. And, I have no hope. I have no hope because I know the Bible says, he that knoweth to do good and doeth it not is a sin. That's my problem now. Because I know there are many things I should have done or should be doing. I do it not. It's a sin. So every day I feel that conviction and yet I drag my feet. And I know if I don't repent, fall upon the rock and have mercy, call upon the Lord for mercy, I will be lost. But thank God there is still mercy. There's still mercy there. Though I know mercy is not going to be forever. There is a door will be closed. Probation will be closed. Kaya, favitai me mai, kau talanoa rewa ki hawan. Topi ke vini, kaya talanoa kung TEHINA, God heard our prayers. Favitai na tolko lotu ko maaku, tali tau lotu, ku FANONGO TEHINA, ki he appeal upon appeal. Kag mahalo, kaya ilopi ko ne offer. I don't think so.
Ko ni offer mai ka. I think some other factors that culminating, and then he made the good decision. That's what I'm kind of feeling. Probably na kau advisors. There were some good friends around him who advised him, brother, look at your big brother. He's holding up the word of God. It's not really him. You're fighting against light and truth. He is no light, he is no truth, but what he holds up, you should be embarrassed. Pake hao ke me au lai, me te talo ko kore. Alu kore whakamori ki Tonga, ho loi, ho kaipa'anga, ho tuwaki ku ki hao me misiona ai o tua, at the same time, tā mai ko the trucks mai ka hao, ke lia tu ke tānaka ta sirini. Fu'u'I loi. It's a work of the devil. Now that's from the very beginning. Ko ho'o whainga pa'anga. Unga hana ta pa'anga ia, he taimi oi haka mate mātonga, me he uwhalani, especially me, very awhalani tā. Nā o ngai fusaisi koni koe 5X, nā pala wano noa. We printed our own mate mātonga. We collected a lot of money. Pau Ange share ku whanki I meanga au me mea, my little brother. Tonga vali everything, no tangu family tuku, aveke brother, tuku ai umea koe ia. Peu ha, vali pe koe ni asa koe me vai design. O si siwa tau ia, ko ne ilo, ke fufo'i, market I lahi ia, ke tau I drugs. Ko mea ke sincerity, the call for himself, ke hau me fe misiona from God, far from it. He was a worker of iniquity. But we can only know that if we have the word of God. And then we give time to perform, and then we look. Talo ni hau mo pau. Tamai pe ea, he's a work of God. Hiki forforaga lunga. This is power here. Fofolo e loi, fofolo e pau, fofo e pa'alo. Pako lau ni ke kau patoa. Man. Folahia te palagu TEHINA, no, they don't want to hear it. They do not want to hear it. They just rally around him. Hangeia koe that God is not able to raise up a clean hand vessel. Hange ko no e tau kupe o toa, ke ne whakotūha ke hataha, ke ne tau I drugs. Hange na tau whakasisi e mawhai o toa. Ka pau o ku mo tui ke he loi, tokua ko Jesus, the chosen of God, ka pau ku mo tui ke he loi, then you will all be deceived. Hange ku tau toki, why don't touch Nove? That's my guy. That's from my village. That's from my church. Sure, you are oppressor. You're persecuting my Nove. It was an idol. It was an idol. From my loike sister from New Zealand, now I fell down. I felt, myself, I was belittling, felt so little. E kusatu koe ku osi taha tono reveal. A palaku ku TEHINA. Everybody just rarely allowed it because mahino'i and Nefihani became a celebrity, big name. Koe mea koe now struggle, like koe video like try to everybody they now choka. Koe kuma koe me hufa vatapu. Ake ka mau nuve e mau celebrity, and he became an idol to so many. Na hoko ko fukai tori. Tapu ke rea taka nuve. Na he became an idol for many. Kage for ilaiga tu ki moa tu. Ko sato, man, the more I reveal his work of iniquity, the more people just lift him up and penau toki tau mo kape hataha peu ai ke rea ka nuve. Wow. As I said, idolatry. Tohi idoli. He became an idol to so many. He was a celebrity. Kake, pau mea kona ua pau. Kai whako mea pau ki whetutaki holo. Pe te mau me whe himi ko wa manutui pe koe himi. A wesi rina ko pe kaua pea loi. Whakahela ato moone mo totonu e kaua pea loi. Pau kai ke toni mai whenga holo whenga somebody sent to him. Ko whamalo atu ke whewhekau me vai ko tapi ngā i toni mai, he gave me a hand. Seni mai whi himi pau peheno whakarea. O kune awea lelei ka tuku pea e kovi. Ko tonu o kulusa pe, kaua pea loi. Ko taiwasi tai lotu e, kai katoanga ia. Pa pala fua lasa los,
Monofo kaya. The emphasis, it's on the two lines. Ko tonu oku lusape, kaukaua pe aloi. That's what happened in Mount Carmel. The worship of the true God was no longer attractive to the people of God. They were so worldly that the things of the world more appealed to their heart and mind that the worship of the true God was unattractive to them. That's what happened I saw the other day. But thank God there were few people who spoke word of encouragement to me. Don't give up, don't give up. You are holding the light of God in the word of God that will give you strength. Thank God, thank heaven. He si fu tokoni ko au toki whalotolola. Osi moni, osi pea, osi tō tanguto, tō whārito, hufanga whātu, tō whālute au ia. To tō whāite au ia. Ka pau ku whialaka te urea, oloa taka muri. Ta koko tō whāite. Osi tō whāite au ia. Osi pea au ia. So atu, osi tahatu, kaukaua pea loia. That's what happened. Kake, pea osi, whawhitai ke iki, si mau e te hina to maulalo. Finally, toki text my message my ahon. Message my God, it's too late. Talu e ku whakakore mene fe. Didn't want to give ear. When he saw my warning last night, it was serious. It was dead serious. Whawhitai ke eiki, brother ho, whakaukau ke holo muia. He ka pau naki, if you insisted, te ke sio lewa kei, e mo oni mea koe nang talatu. Not only you, but them will be destroyed. Whawhitai ho ma'ualo to maulalo. Ka pau au kai ke ongo ki authority, whatever, at home, at school, at the community, at the church. You have no respect for authorities. Koloa ki aunga ki porkalama, nofo a Kainga. Koe tamai, koe whae, koe ulumotua, koe whahu, o koe mehi ki tanga lahi, mehi ki tanga sisi, koe whae tangata lahi, koe tua sina. There are aspects of our culture we need to retain and hold on to. Unless they are against the word of God, then we forget about it. Beautiful culture. Whawhitai ke TEHINA, you recognize. Kake, i Lord, alu betai mi whewebeta fulu iau. Tohi vini, hanga ki hawa, ki tohi mange pe koe hae, how many minutes ko toe, kataki. Ki tohi me pe hae lahi minutes ko toe. Okay, ko whawhitai ke ki usi ku tāri hoku TEHINA, o ki holomui. Ko ni holomui ia, hopa ke foi staeta. Staeta ha koe sisi anuve, ko no inga ko Charlie. Ko siare, hopa ke foi staeta. Anuve foi idol worshiper, pea ke foi staeta. Moi ki ingu tu ma poi, atuka ma poi. Koe tau tāno e whiawhini, ke tau whakanofo. I roi ho tau nofo anga he Famili. Mau whamanatu ke ku TEHINA. Ho tau whaunga motua. So, uinga o tu matai tohi, o peche la, mo master, mo pulka la, mo mea koea, paki hau ko tā mo loki ai kau ulu tea. Fanongo. Tonga mo toke lau. Fanongo, koe talanoa koe ni. E tuku he o pe, he aonga ke whanau, mo ku whanga mo ka puna, mo tau tangata ko, mo loto ku hako, mo ka kai o ku ulu maulunga I Tonga. O ako pe poto, pe mai ki Tonga, o tamoloke ka ulu te culture. Flee from it. It's of the devil. Ka pau ko he mea ke Tokanga ke e TEHINA. O koe mea koe messenger. O ko huia eo koe matapa teke mui. Message mai mea ko whae mamahi. Pe I'll respond to you. Ke alewhako tanga. Ka pau te ke maa foi pinati, osi pa ke te algo kalangai, na ton ke tuku peho pinati, ke namu pinati toko taha. Ku ke poto, ke maolunga, respected, toi marimuri, carry the scripture, he kesi, hina, teunga whakaofa. Idol worshiper. You love your brother more than the Lord. The Lord says, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart. Anything else, father, mother, sister, second, put them to their place. Second, fear the Lord.
Apasia ka Siova. Ai ke maalunga Siova. Ka pau ke Siome ke masila. Ai fala e o tua fear the Lord. Whalongongo. Ko tanoa koe ni, e aonga hango lau, aonga ke ki whanau, aonga ke nau whanau, te nau te o mai ke pesa papa o play. Pa nau pe, wow, papa na osi, takone, what happened? Our mistakes, we will learn from our mistakes. We will learn until the day we die. Pa ko kon whanau mo te hau loto whare, tau ki whenau rawa ere, hoko e tau ki whauri, ke maua ki akonaki, ka inga tau loto whare, moha toe tau tangata pe, tuku he, you know, hawa ki tau tangata nau fie whanongo, mauha loto mau lalo, humble enough to listen to ta ulutea. Tamai e whalawala, ulutea, they speak for wisdom, for experience. Koi ai, Charlie, tamai e whalawala, koi kauni whakaofafa, tau te whito kia taha, o ku mana mahe o tua, nei tupu e uloto whare, nei whai e lotu. Moi au kai, moi mea nei whakaiki, a hingo o si o wā. Ko talanoa pēri Tonga. Me, whai a tarika, anybody, not me. Why? Api ko tōna au tupu e, nengo nei mate whae u kei si. Api nau tupu e, nei lau e wholofola. Pea whai e lotu, whai o ku ohi, whai o ku kai, mo ku whakahino, keu fear God. Ko ku maui a stari, whewhi tū ko iai, ko rea, te rea ke ofa. I cannot say something to put someone down. Pea ave holau, ave ke apia ko ako nofo, mea ko toa, ko e wholofola, na e rohi mo whakafuo, shape my life. Paka uhinga i o ka hate walote nau whehia, he kuhanga pinpoint, a le leia o tua ku whaima e ku maui, ke hoko ka ki role model, ko i tamasi tonga o ku mana mahere ki a Sihova. Not me, not me. Ko kore ko tuake, mai mamba, he? How my emotion I know iau. Lord, mercy on me. Hoko ki tata no e vini. Ko mea ke maua mau ki, he? Pako upe nove hego. Charlie. Whai ho tala hui ka toi taha pe. Not me. Aia ulutea, so meke tea, speaks for wisdom and experiences for many years ahead of you. Shame on you. Shame on you. Ona te ua ia, matai tohi PA, maa mo ha, pea foki mai ia, o tae moloki e kau tangata eiki, mo kau whine eiki. It's against the will of God. It is against the will of God. We honor father and mother, so as the elders. That's the will of God. Whatever we speak should be out of love. Love should be the utmost goal of anything, because God is love. Koe principale ia e siare mo uia ke ho tau kete. E ne sio ko ki Tonga mea ko tape fai akelita fua e ka venga he. Whakahifo te toko naki kau kohe hawo hiko ate katou fimo kau hopa. Everything else whakahifo me ku mea lere every week. Why? A young man from your very family, na tupa ke ta whangakui, na au sio hoku mata, he lotu, mo e aukai, mo e whaalotu, mo e fua kawenga asi, ai Fonua, everything. Na au sio ai, pau tui, o koe o tua, o koe vilahe, ngawe e kere, fua mahino'i ai fua aua sio kita, tufa ke family. Mau kau e mo koe, kau koe whahifo, e tōna ki, kai ke lau, uncountable times, multiple times. Nga whahifo, uhi ngā koho whae, koe ko whae. Pea u fia, mau ki whainga maari, to pay respect. Koe ia pe, whanau mai, koe ko whai mea who ia. Pango, mako ku tānau, mako hi waua. O wale pe au mo fetalo ko whanau ko ia mafi fi pango. Ko mafi, o se whae pao ko mafi.
ko alo kumi ma ave se ni me mama hey ko se ni me fe ia ko tang ko time ko ni ko te mari ko tano ma ko hivaua ana ko pang hivata hivaua hivato te ke mari au atu ko si ri ho vale fine iki ona tol ko fine ko ni ko mafi ko mafi heleta tuita ada fare hammer I kolo ko na ko heleta na ibe na ki fare hoka na tol na mo e fitingo full o si ilo na ta mafi pe fine sino lahi mata full be ko kai man ofa ko fine ki atu ko si ri o vale ka fine ki mata ko si ri me fia ko ki fine ki be ma ne se lit everything na ibe me ai ana ka o vale o ilo ko ave se lit fine ki o vale mo be mo ne foki took care of her kai o vale wala tu same thing ko fo be no sila Fainga peke wau ke ta fae ko ai alusian ani kono ko ke tawanga ai sio ma ku family ne ko alo Nofo muri mari muri I'm a Tongan by claim and also in deeds my by profession go profess to be Tongan also by deeds o ko te ko tari ko ni a wiki ua ka toki hui o ki tawa ngā o ko te ngā au alu ke ngā aue te ngā aue ka ko hau ka publicly ai ko me tawa ngā I Tonga pa te alu lot alu ki nuka loka tu le wa toki tawa ngā ke whamahino o ko te ke kaupe he morning there is a departed member of the family we respect we show we are mourning and also respect to the departed. Na e toko taha na mahino'i family ko folawi. We acknowledge. My family na mau me mipa na aonga mau family mau tengi hia ene more atu. Fanongo mai aonga ko taloto whare ma te tape ka mo no ia pe ka ki mahino'i ai to. Ai mo whai e putu he family pe a Tohi e mea na whailonga ake tau mamahi mo tau whi ofa aki. Ka pao ka ki awa tokoni se ni ti. Tohi pe ke hange pe ku te kau he family. Ko rea te koni katoa pe ko family. Tau TEFITO ki he funga waka pe ko ni koi. Aine ku mo tala pe mo oni, mo siasi, mo everything. So ko mau tolu le vai au second class citizen in the family. Pe ku mo whaia pe mea kotoa o ku kehe pe ia. O ku momoko pe ia. Koe ke mawhana ia. Ku ngā ku mo ai pe ia mo tolu pe ko mo tolu ta chosen of God. Ko mea ku mo sio lalo pe he ai. My family, tau te fito ke funga waka koe ni. Why treating us like second citizen? Why? Talu e kurea. Koe lau siasi is an idol. It's an idol. Koe ngā ka talu e tupu. Ko sas mooni. Kai peka ku fiu kumi pe ku whea si sui aku mooni. Ya claim, profess. But the deeds are far from it. Whanongo mai ku famili, whanongo mai. Talo e tau tupu I te whisi, mo e fua e ka venga e lotu, fua e ka venga e Fonua. Ko mo opo ako, mo poto, mo hao, mo ore, mo tau, ko mau lalo rewa mau toluia. Me e ku hoko. Pako ku talanoka ne whawhini, aonga ni ki a tau tolu koe mātua. Ke tau hanga o teu I ha whanau, tau tuat ke community, ke na wo, o whakalangi, koe kau missionare, koe kau ambassador. Ma eiki, not a curse to the nation. Hear me out. Whae mo tamai. This is the will of God. Te ulawa tu me toa te talono me, koe whinangalo ne otua, ki ono Kakai. Doesn't matter what, you cannot exclude yourself. This is the will of God for the Israelites, is passing on to the church in the New Testament. There are some things that are unapplicable, but many are lights that we will be blessed, we will be successful, we will be good if we ever consider them, because these are lights from heaven. It's a thus said the Lord. The Lord said,
Lea kona whai ki si le liko, lea ia at the same God to the church. We will do better if we ever consider the word of wisdom. Whanoke wholofola a sihova. Kon ok fiu whasio, ai wholofola. Te tolona be. How in the whanau o tua, now how can we ispite from the world? Egypt symbolized the world. Moving from the world, traveling towards the promised land, the Canaan, or the heavenly Canaan in the second obligation. Te kono finangaloin. Na ne tala mo whamanatu. Ko whatongia ne mātua, tala mai from generation to generation. Lawe whanau. Every 7 years, the congregation will gather together and hear the word of the Lord. Allow. Tau fitu ko tabe, pake lau publicly. At home, every week, especially the Sabbath day, to read the scripture, to hear the word of the Lord. If we follow the word of the Lord, we will produce products that will go to the community and be a bless, not a curse. Then bring curse upon the nation and the community. Whanau mai mātua. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul, with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently. Diligently. Thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Ako mo tuki mo no Nofo, ho tangutu'i fo, ho tuhake, ho laka, ngau e ko tope. Tuki mo no Nofo ke whanau, the word of the Lord, the word of the Lord, the word of the Lord, the word of the Lord. Tuki pea patu ia ki heo Nofo, ia heo Nofo maue o whae, kai te lava homo. Panau aluke community, however, I whatever they fear, now we loi. This is against our God and the teaching of mom and dad at home. They will fear it. Moni pa moni tau ngahi pe hanga tamauri, keu kalo, kalavasi, hamea ngahala. Thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, when thou liest down, when thou risest up. Thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and it shall be a frontlets between thine eyes. Thou shalt write them under the post of thy house, and on thy gates. Tohi wholofola atua. Tohi wholofola atua. Tohi, ihe, vahamata. Tohi. No, this is almost like literally, I foi tala no, kakakuhinga, tuki mono Nofo ke whakaukau. Pea whakawhotunga he nau whakahoko he. Ke nau whai, tuiki ai. Whai, tuiki ai. Tāna koe ni, whai ia, tuiki ai, mo whai ki ai. Faith, work. Faith, work. Faith, work. Repeat it. Now you're going to, in the book of Revelation, you will come to understand there's no such thing because the book of Revelation is filled with symbols. Full of symbols. Te tau, ka pau nei all literal, e ka pika tate ni mau e mark of the beast. Because everybody don't want anything to die for no, but die ni ma. It will never happen. There's not such thing. Spiritual things are spiritually discerned. There are things of salvation is plain and easy to understand. But there will be time will come that the word of God, because men will lovers of things of the world over lovers of God's word. There will be days of famine in the last days. Pako nau tolu pe ho hori mo fia kaya mo fia inua te nau mahino'i ia. Faith, e whakahai e nau work. Koe ka mea koe fuononono ke poki he fuo ila e. It doesn't happen. It's full of symbols. Spiritual things will be spiritually discerned.
it will mea te tui ki ai I longa e ho ngā we. Mea ko te tui ki ai I longa e ho ngā we. Faith and work. I longa will be discern the people of God in the last days. Kake, futu fumamao te. Kake, o se mai whakau ko whatongia e tamai mo whae. Ke luo taha hono whakamanatu e thus said the Lord. E tuki mono nofo. Ako e tamasi, he ka when he grow up, kai peta ngaloia. Kai peta ngaloia. The Lord is eager. The Lord is eager to bless when he sees the parents are sealed for his glory. Sealed for his glory. Ke naonga produce haki whanau e langi ia Sihova. Ko ki mea tuki mono nofi ke whanau ko tangu. Ko koul ke topu hake hoko ke ki ambastoa. Mea ko tapete ke whai e langi ia Sihova. Te ke rea, whakamantu I pe, ko rea koe ni, te rea ke offer. Because ko offer ko Sihova ia. Everything will utter from your tongue shall be smell love. Fragrant of love. Tolo watu ki whamatatua whi aigo ia, Eke, koe whatongia e mātua. Pea, whanongi hen, tala mai. Taimilahi o ku hau e utui fo ou, tamai tapu apite tae tamsi ia, Ui loka aku lahi upureanga au ke peke tapu. Au ke Amerikan, au ke tapu I tae whanau ia. But, ko mea peke tapu, when you leave a mark, then you are in trouble with the Lord. Ko ke tapu I tae whanau ia. They expect, e o ngā tae whanau, ki whakamawhanau ia nofu. Hapo, Anofu pa ai peki, ku whangai whatapu, Anofu hapo, ke vevela. Ke neongo I ku vevela. Ka ke, hau e u nea fo au, they don't believe ke te tae ia. You are teaching against the word of God. Tala mai, he that spareth his rod hateth his son. Koe o ke tae ni tamsi I, tae ofa e ki ai. Ku ke whei ako tamsi I. Of course, there are few exemptions. O koe pe whanau ia loe kaupalangi, o ku rea pe ke aia wongon pe nau tolu ia. Rea pe ke muta wongon pe nau tolu. Koe tau ki whanau koe tau tau policia. Owa! O koe pepe tau ki whanau wale rei. Ka koe lahi ta. Pape ki ano ki whawewe lai whakamawhanai. Tau! Koe ne toa tolu toa wha, ano ki koe ke taofi he tohi. Ka ke hau e utui fo o no. Koe ke tae whanau ia. Pa koe tala noa koe ni he te whoki me peke fo I vesta tau. He that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chastiseth him betimes. Koe unai ofa koe ki ai, unai hanga o kinikinisi. Kinikinisi hono foha. Koe haman, koe administer the rod. Koe haman, koe discipline. It's a discipline. O kulahi tae o force. O e pimo au ia, tae koe ita, anga hala ia. Pa koe tae koe ita, anga hala ia. Pa pau te tala noa Lele mahino'i na asto tolu toa wha. Pa tala, te mini, ai ta wipi. Te tae koe au, clear mind koe ke te ita. Ko te tae, ko te mahino'i a kita, ko tamai. Thus said the Lord. Jehovah said, angi kia he tau tea. Koe ke whawhipaki e wholfola. Mea Lele ke tae tamisi. Koe haman. Paroveape vai hongo fulu vesi ulaki. The Proverbs of Solomon. A wise son maketh a glad father, but a foolish son is the heaviness of his mother. Fu vesanga mai tau tupu whanau ai. Foha poto, Fuimaono ne tamai. Foha vare, koe loi mata I pia mama, loi mata. Pa ko kutano ko ni te whoki mai ki he. Koe, ko whanongo mai ki he. Meni kei ko rea ko famili. Ko lahi, ko tamu koe ni, adi koe famili koe ni moi. Talo ai pe talo tupu me whanonga pe ses morning. O mai ke mo ui. But when we look at you guys, there's no different. Tau tono palo pale mata tau ka koe whanongo ai pe. How ke my own dad? Nei, hau ia toi mari hen. Koe whanongo ai pe. How ke mo ui. How ke sasika ke mo ui. Ka koe tō onga me laka meu ta alo maulotu. Ka ke koe fo ilea ko rea koe ni Tonga. Of course. Ko ilo mai whara e pēau heno mate e pēau he mea koe lau ko he lea ke se asi. He koe ari ko lau koe tau hi aitori. Owa. Ko tau palo pare mai. Ka kape ka sisu we don't care. Ka e rea ko tau se asi. Owa.
koe maki ua hufanga whatapu. And I expected, kau ka mate ai. Malo ia kua te ki aonga, te alo ki te awhi mo mate, ke mahino ko te mate, mai mamau taipi holo i mo uini. Kake, ako lau, talo e tupu me tala mai, o mai ke mo ui, o mai ke se asike mo ui, o mai ke se asika mo ui. But the deeds, tala mai, koe akau ilo no fua, kai peka ke heia. Tau kai hata tau pe, tau kapita tau pe, tau Tau pe, o tua vai keheia, favor, ui pe kono favor, and yet, tau no ta tau pe. Pe ko kulea ko ni family. O ko ai pe na ai pe i longa ai pe fa inga me ai pe au ki ke pe ka pe mautolo we are second citizen. Pa ko mana tu in. Man tu ne lau Tohi. Ai hammer. Ai fa ko na nuve. Fa ko na nuve ko fa ko ya hotaia. A ko lau mo mai tau fo. Ka ko ai aonga te ka tau tangata mo tau tangata. Ko e hammer. O ilo pa ko nga fa ko hagu mi moi moto, pa ko te whanongo ai pe mata i niua, ngutu i niua, o ilo ko fa tai ko oku he fai ko ko anuve. Oa, toki la pe mio i ho tupe, ki ngutu i niua, ako lau e ko palangi, with a passion, tare whanongo e ko lau, tala mai, o mai ke mo, ka koe tā ia mo tuki tupe i pe. He kei ako, o ana hao whai pango ia na me funga o vava koe ni ingere ia, fui vava koe ia. Ma si, mo ripena kovi mena whai mi o lunga, ka koe tā i ko oku. Ose fu moko fute, alake me fu moko fute, ma tā ia pe koe tā i koe tā i reka niua, oa, with a passion, Ngutu i niua, osi mo o tai aonga te, hau fu mo fute, Kake, me si ka whatever, only God, the Jehovah God, ko ia peku ne afio I loto, the general whatever, proud be we are, o le pe ha mo whanongo ala ke tofivine lahi ko nuvena, mensi te ada he, whanongo hau, alo fei laki, fai mea kuton ke fai, o le whanongo haman gu faele, Oh, my first cousin. Feiumu hu api. Pe alu ta foi niu, alu mahanga tamu ko poa sipi ko poa moa. O se kapa ai ko ya ko nga fu na time ko na loto ko na ya ko ke mau nga ke ngungu mo tokoto. Me le mai fu ko fu pipi ape na ta. Replace ya ke ko ka ngungu mo tokoto. Ka ke foi niu na fanongo, pa ke foi niu. Nga he me hapai. Ne ngono ta ya ke le ka niwa he na fae alu po ave. Fatongia wa toki whanonga ki mui ke whae e whanga kui mo i nā tātā. Neonga ko whanga kui koe si eki au niwa ono whare hau. Koe hapai, unai kakai no nau kei mo utala mai na nau whai whekau i whekoa. Koe mo sio mau toto mi hapai. Whekoe whanonga ki mo tua, anau koe ki mo tua ni koe ai kolo. Koe ki hau eke ni kolo, se kukui na mori tau mea. Tamai he whine eiko no kei mo ui, tamai. Whine ilo poko mea, koe tāpate he koe akange. Ora boy na faere me akangi kui tamai alo ave ko faere vei fua fai fatongi boy me tala no beautiful ia vai kakai mo ui tonga na tala mai e kui mono tehina ko leonaitas ukakala Fuimaono Lele skola pa mo hai ko mo teves ko o peka puke una ilo puke na tofefine ai lahi e fin moto ko merikala i hifo na mari hifo ka hai la tupita Whanongo pe o tau te hina ko puke na te vide. Whae ka na sariot everything. Ko nao pe ko ia, ai pe langi wharetonga ta whaka, o nofo pe ai o ngahi mea kai tauhi, hapai ko na towe vine. Ko na nofo pe ai ka pau e puke wike tolu, ko na nofo wike tolu ai pe tauhi ko na towe vine. Pa koni ko albeha a kolwhanga ia, tohi ake historia, o mahino'i ai konga mato, wai api wawa o gui ko si kai ha, ko se kukui a tue ta, ko no fe vine ko hai ko ko whatowhia. Na e mari mai mo ulkalala fe ko fa ko he kui ko me whanau i ko na mea ai ko tuponiwa hau me kainga fai kainga folau toi fai waha o nau whaingata make kakau se kui kakau ko hau ki uta ngore ka toi whanonga ko ni fo i niu pene hau me ki uta pe ha no mea pa kai ke ui ai api ko ia ulkalala ko ui ko si kai ha ko se kukui mea koe ofa manawa ofa mo fai fatongia mo mea pe kai
Ato ko hau me motu, na mau second class o mau family. Ko nga ko matai niwa. Kai hanga ko kape na fai aho ko, family ko oku. Kako si ilo pe, ako tem ko tawo ki lo toa, te lua ta lua al ke ve talo ni fota, mo fu va e tama. Te ba boto no fo ve a ko ni ko fankusi, pe ko tu a mai pe ai. Na ko ki matai niwa, aniwa na ilo I. O vat, ko ki he ai me to tonu, ko fa mo ato. Ko e ha ko, foki mai. Ala ki Tonga, pa ko hamare. Ko soke, se o me ko na hoko ni, ka me ko tala ko fai. Ka pa na ilo fai, ko ilo ka ko fai. La ya tua, ko angkolo ko tua ko fatano ke, pa la ta ko lirika, ba fai ko holo muy pe me ngo la. Tanga ki lalo, kai ve la ka toa. Pa ko mo fano mai ko ta no te me ko. I'm not advocating for evil. Not advocating ayo ta mo ha mo ka ko fai ngaloto ye ku he ku ha mani he fai tai ko fa nau pa ado pa toki pa ko ke mama he wo ka hike mo ta fina la he ko ya ko na fa no ai ko tai pa toki pa ko ke mama he ko he ko tonga ke holi si wo I lo ka te fisico na tolgo na ofi ko ke fai nga ta mahino'i ba ko I lo be ko fai ta ta ni fe I sore ki una tala no ko tai ko na tolgo ko fai ko kai ve vela pa una ki la ba te beta si ka be me ta ki ta te tu ko ka ta ko ta ko san bena nga Lele ka ko fine ko me vai ko ta pinga o ko ka ta mahino'i te mi itai ka ke ko mana te ko ha ko family ko te ki le te ko mana tu fui me ko ni ngalo ya lai ta ko lirika ho ko ya tua ho ko ya e fae pe to ki mafi ho ko ya fae ko na PANUVE pe to ki si ta an ko ki tawanga ai an ko ki tawanga ai o ta no ki me ko le te ko tu fini Tonga ko feta mai TEHINA lirika ga whatever when I heard the news na ke alu ko tu fine alu ko kosi ulu he putu ko nga tua tu fine tangi te ke eke ke to ta ko ni na tangi aloi mata malolo tua mai TEHINA hai ko alirika o fafofa osko ya pe eke pe kutaha o whatever pe tal mai os osko ya te fai kosi ulu motolo ko gure te ko ni e ko to fine patoa ko ni to fine patoa ko no oku ma fai nga tui o fai ke he atu pe ia ho ta e manini ia ke mo ia ho ta ia pe ai mo fahu he putu o tua ka ke tu ha ke ho ta e mahino patoa ta e mana va he o tua alu fai o wa kosi ulu without the knowledge o fahu e family ta ko na ton ke fahu tau so ke whenga Kakai ko ni, man. They don't fear God, man. To fine, ko whakapa-apatu. Te ke pāho ku mata, pāmo mata ku whanau, but truth must be delivered. Ta e manini ia ke mo uia ho taia. Pe tangutu mai mo ana ko whahu ia. Ka ke tōha ke ko si e ta wha e ia ana, pe ke mo ui mo ho taia, alu koe o kosi ulu. Ta e manini ia, me o mea ke pe mea whakasilini, o ku ke mahino e pe tui whakatemokalati ia koe, Ka bia ke tala mai ko umea ko ia whalongolongo I pe ia, Talo e tala tutoni ai ulumotoa e famili. Talo e tala tutoni ai ulumotoa e famili, ta teu, ka hoko a malolo aho tua, si motoa, na e tau whai e whakabea ko toa me I wawau, e o fua e tua e kawenga, Mea ko toko toa. Ke mate tau whae, whai e tua, tanu e tua tau whae. Talo e wha warning e ulumotoa. Te tau tanak se riti, ko pau ke kume ki se riti whafofa, ke awe ke puto tua. Ai ni kono mo kei motu lou tau ai moi. Ko tano gani e tonga mo kataki. Ko ki fo uli e hoko koe ako me tau tangata, ki he tau tangata, ke tau mana tu'i e nofo a Kainga. Oua o mau e mea o poto mo hapa o mai, o tā moloki e ka uluhina, mo ki nau tolu na e nofo
I api o fua e ka venga mo. O ulu pupula mo mau e mea mamani pe a ngalo ai e feveito kai aki mo to tunga he famili. Kemou ia ho taia. Nofo mai mo ana ko ia koe whahu. Tō hake koe tō whiwhine alu o kosi ulu. Eke ke tō tāko na ne tā mai o matala no whai matana o ma iloi. Eke ke tō tāko na ku tangi a loi mata. Eku sio ke mata e tau whae. Ka panana ke Kemou e tolongi a ki koe hori si. Me a vōu ia me i whē. O kulahi hawa aririka. Me a vōu ia me i whē. Tuku e tui patoa koe tui whakate volo. Tuku e tui whaapatoa. Nau eka tika koe, whihe pamu na awi ki niwa. Walu ki niwa, ua ki wawau. I mua atu ia, he? Pau ilo me mo ni, ta tau me tala mo tano me niwa. O si pe koe live koe a mea. Eka tau ia ka hafi. Eka tika PANUVE, ke he me tarea PANUVE. Te tāko pen, ki mua ke te talanoa koe ka hafi, te tāko tu whiwhine. Ai pe ke confirm, he? O toki ilo e kou patoa. Mo whanau mai tonga. Ke whenga tui whakapo'uri koe te. Kou tō whewhinea koe mea koe loi koe kalasi kehe atu. Koe mioi. Koe se ata nei pe koe whenga mea. They don't fear God. That's the problem. The fear of the Lord. Ku ngala whae tā, tulo wat. Kaike. O si nea stala mai tala tari moni. Foi whapene awiki niwa. Pe ua ki wawau. O si pokoi whakatuputupulangi ko a PANUVE, afi, Loto mahi lahi mona aku, Ko enke confirm kato katoa e ku materialo te teu before I come live. Whetutaki ki tonga, ko to whewhine. Eka, to whewhine, ko whiha koe pamune ave koe ki niu. Au si ilo whake fwoi whatuputupulangi ko a... Eka tau ia, o si kehe taria. O si e mam whemainoa, te tātau tamu. O si toki mahino le waka te au, koe patoa. Kou to whewhine. Pea koe ilonga pe kau patoa o mau Famili ai, Ilonga pe whai kehe atu pe, kaike, o ku ki uri, tonga, kātake. Tuka leo ke hoko leo mau ki uri, ko AKONAKI, ki he malui, ai Nofo a Kainga. So ke ako poto mai ai no kai ke na to ilu tai fa no Famili ani pega no fai ku to vine tangutu mai fa na wa fini moto ala ita adu la ka pena ke boy mau fai ko tolo ke ori si po moloki be fanga tai mai no ko mau fine and I'm not advocating ke fai nga fa po uli be ka ko poini na ka ke hako mau loto mau tolu ka no inga. Our mom makes sure that all of us are under her rule. Under her rule. Pa ona mo pe mame to Famili kame na mau tupu'ai I ape tau kui. Owa, na ai peki I kila I taka pau e kutamai I wharehau. Na ai. Ai peki I wharetonga kutamai mo Nofo anga I wharehau. Mo kere. Ka runga na mai ke ape tau kui pe au tupu'ai ape tau kui. Ana ureha ata. Teke whiri mehe lai papa. Ape tau kui koe fuwhare papa pou maolunga, ai mo si mawai, kesi mawai e kolo. Ko mea ko rea tai koe ka PANUVE mo mea, na tau tupu e Kainga au Tau sio ai, Pai tau si mawai mo mea tau whangkui, Pa alangu rea mai Kakai koe no Famili ko whae, tala mai ka mena kei hoi ki motu. Na e o mai ki e ki te fisi koe kore Ange. A whaasuri e ti e holo koe e whare, mamai whare e kore ki he paipa nā tātā ke hao ngahe whare. Fix. Pea o mai. Tu ni lewa whae ke Nofo e pe o tupu ai au te fisi o toku e sio la lo ko poinia o e treat as me motu ai ko second class citizen ko dai o hinga na o mai o tupu ai ape tau whankui ko kore ke o mai o ngahe whare o vai pa koe poinia ko tala noa te ko Famili a hoku ankolo ko hau ki Amerika. Tama tae ofa ko ia. Anu hau ki Amerika. Talo e hau he fitu wha, pe koe fitu fia. Malo me whae ko na anuve. Ngahi e whare ke Nofo e fine eiki. Kai ke iloia pe ko whe mafu o wha. Where a ka venga, Kai peke iloia na ha tamasii.
tamasi ko Talatalaifale sa Sione mo mai ke mo kai peke ilonga na taha na e tupu I Tonga tupu masiva pe hau ke Amerika ke Fonua o ku tafe e hone pe mo hua kau pe taha langa e fatu ke ofa ki Tonga ngalo me ko to o pe silipa o ma so te me aku ngalo a Tonga ia rea toni ko angkolo ko ia pa ko kau mea foi la kahala au na fai ko puaki mai ka te au ko koe oku ke hako ko koe oku ke ea ki he otu api hongo I tohi fokulo toku tuse ku fa tusa tu mo tu a tusi kato katoa ko koe peia mo to foi tolu pe ki mui ko koe ea Whamanatot ka koe tangata ngutu whakamatala ko koe mo whakapiko ko koe mo tae ofa Famili ko koe. Oe hau kai mahu I Amerika pe ngalo tua. Na e fua ka venga Famili e latu. Mosiati. Talo na watu e fua ka venga ka o tata kai o kai meri I Amerika. Pe aho te ka hau mo whanau mo lai pepa o talamai ko mau talu. Oku ea ke kele o toche ku fae toche everybody ta e ofa o e o kainelei pe ngalo tupuanga peke matsiba oa ai ke mahino kuo ke sasmoni malanga e moni tala ke everybody o mai ke Muimui Hiki a sisu ka lunga koe ofa. Sisu koe ofa. Doesn't matter color or whatever. Far from it. Love is the rule. Love is the law. Ko Fakatokanga to e whae tangata. A koi o whanau. O te na oki Tonga. O whakangongo ke whanau atua o eke. Kefu. Tauwha. Tua. Ma ki aptuku au ke watongou e ai. O whakangong ke Kakai. Na e fua e kawenga I Tonga. Fua kawenga I Fonua. Fua kawenga e usasi e tauwhanga kui. O e ngalo e ofa atua. O e seo lalo ke ne tae ako. Sana na ne fua e kawenga. Whiwhe ku tai mi se tari. Ki whaka saini mai, pe koe hae ku hawa. Toi whia community. Koe kaike, koe poini. O koe si ngalo atua. Tau he whakatu whawhine. Fua e kawe ngā mai mea. Kai tau le ku tupu te kaike whanongo tō taha. Ko maha tokoni. Me he siana. Alo Nofo Amerika lau mai ne fu haui fe ma tala mai pesas moni o mai ke Muimui o mai ke Muimui sana tae ofa hala kete hala ofa o se dane si puto tua ho fu whanau tokolahi na palpare mga tua na kake si tokone ke puto tua tae ofa Reat ko foha. O ai ke tupu I mori. Pe a tae ofa. Na o si alu pe o ki mata sio ki TEFITO. Loro challenges. TEFITO ke tupuanga whankoi. Lau kawanga. Fatu. Mai ki kawa Sione ki fotu atua. Eka toki mi o lo koe. Leka Amerika, sitseni Amerika, whatever. Ai ke langa e whatu he ofa. Tokoni ke ki whanau atua. Kakunau, tangi mai. Tokoni ki ai. O si mahino ko atu e kawa. You are secure. You're not gonna lose a penny. Tangi mai Sione. Puto ne father-in-law. Yasirinia. Tangi mai Sione ka au. Tau ave au ia. Koe mai Sione mai. Koe ka toki atu e hai mai tae ofa. Toki atu e tae ofa. Toki tāpune atu e ku mo ua. O si koe apau, teksi atu, sendi atu. O kore atu, brother, koe no ku mau short nationwide, I mean, statewide, no any. No e mau sima, ka ke loko maa ngau ke taha ngau e sima, ka ke toi maa sima ia.
o ku palpare mai ku ngā o pau tangi atu. Mau ki se ni ti, fei mo mai e ku ki se ni ti. Mau ki se ni ka tok ave Tonga ka Sione. Osa te mahina, osa te mahina, osa te mahina. Pau sio pe koe ku mahino ku, you guys need the money, so I saw it, you guys need it more than me. Pau teksa tu lewa toko, tuku atu aia ma ankolo. Ma kou whamanato te pe koe ki tamatai ofa ko koe. That's my share for your father. Atu ke kai hene mo'ui. He koe kane toki kai hena. Talu e mo'i ho ta mai, mone ilo. Kono ki ila mutu pendo ku tā sirini mai kai mai ne sapate ta mai. E tu kai na ki alfu na haula ka baby au hau ba toki Nofo. Tei sima ka wiki ua wiki tolu. Pau alu ko feu to fo pe ke so reki fahifa te tonaki. Fahifa te kiki. Hapai. Kai ke. O si mai no tai fa Nofo Kainga. Au kai ki hapai au ai kiti ho tamai and kiti but I don't hapai to him. But out of love. To me ava to fika ua. O fai fo to naki mo kiki mo bia tu o ua tu ki mua o se pau ta siline atu kone se faki whakalau noa o kai ke ta siline whakaila mutu ke ankolo but when filled with love o ku tau mea ko toko whika ua mu a ofa ta siline ke ku whai tangata pa koe ni ani koe ki whoha tae ofa ko koe ki whoha tae ofa ko koe tangi atu talatu kono kuwesia ngā we mao se ni ta Sione mai ki se ni ti he ko kuwesia ngā we hala ha manava ofa ka pau tae ofa ngo tae fo ka venga ho tamai peke ala ke ko ala ke ko ta fa ko fa ko ka kai fo ka venga hello tu he we siliana ka kai fo ka venga o te ke hoko ko tamai o pe la he fa ka matala ko ke ilonga ngā ue ia hoko a koe ke whae o whae, koe kakai o kua nau loto, kakai ngā aue. Oua te ke hoko ke sana tae ofa ko ia. Tae ofa o tamai, alua ke moka ke tae ofa mo koe. Kona, o koe koe toki mea atu, Whai puto tua, tā atu ke apua tau ki mea ke whae longa e tau ke te koku mate I Tonga. Koe ka mea whai. Tō atu ho hamad, o tu atu ho ila mutu ta e te sirini ai haki mea ke tau Famili whailongai a peki ai Tonga ho tau kete koe na kai peke ke tokoni koe ki ai he so many years tau kete koe na mate he fua e ka venga e Famili mo whakatu whawhine I Tonga kai peke mahu inga ia kola peo ke tala mai sasmonien mo mai ke Muimui sasmonien ta e ofa tuku ai CRC Jesus is love. Let's uplift love. It's God. Jesus is love. Jesus is love. Let's uplift love. It's God. Tuku ai tori. Ai mo ke hoko koe. Insenis nam kakala. It's a vessel. Fotua toi ofa. Mea ko toko toa pe. Kake. E foha tai ofa. Koe ki I tokoni ena. Talu mane ku tokoni atu ke to tago koe ke tokoni according to culture. I don't hapai ki ho tamai. I don't. Ka ku fonu ofa pe awia. Fia pe ke hapai ke kakai o koe ke hapai au ki ai. Kage, something on when there's offer. Fika whatever culture ia. Mua pe ofa. Offer everything, offer pongi, offer hoata, offer anywhere. Kaka palpare mai Famili, kaka palpare mai Fonua, because ka fonu offer ho na o tua, hangea fonu haki ta puta, whangota ai e Fonua, Moritoni said. Whamaloa tu Charlie, ho tai whaka Unga ku mawai ki whanga maria ke o ngā taku reo, Unga whanga tafu ke kose atu unga Fuimaono, mo sesi mo oni, mea ko toko tōku you guys are up there. Mautolu second class citizen of the family. Ko kai ke tuia ke kurea, tui ke ku ngā ue, Si o peho pokoi mata, ki he ofa, ki sana ofa ko au, na teu e tua, ke ufua e ka venga Famili, ta e si o kita, ta tau ai pepe ko hai, mo si o lalo mai, mo kape o kumatai niwa. Ngahe e tua ke fonu ofa ho ku fatu, fua e ka venga, au ke kakai kwa ke tonu ke fua ka venga, te fua. Na ngahe au e tua ke fonu ofa. AKONAKI, lau fola, mea ko tokotoa. Teu i au, ke ofa,
Ko offer is the answer, not a testimony. Because offer is God. Tukwe ai testimony. Tukwe ai Nofo alofa. Please, uplift Jesus. Uplift Jesus. Jesus all the time. Because he is the light, the truth. Kage, ki foha tae ofa. Tangi masione no mea whaiki. Kado whainga taa. Na ke alo sio ho poko i mata i Tonga. Ki everything more challenges. Ko te tanga tai. Tā mai ko toi mai putu. Te laka ki Ko hako te ilo ko tanga taa kita. Ilo aho whainga taa. O respect kita to whanga friend. Nau whalala mai. Na talwe nau sohe te whai to tonu. Toko, I need to lend me a hand. Maki ni mangau ke e whea heu mea ue. Nau leni mai, nau ngau. Talu e te ngā aue mo whetoni aki. No, kai ha manawa ofa, ki e toe mei Tonga, ki e mea whaka e ki ko ne whāna in loa. Ai e kumi ngā tae hoa, hota toko ua ko ia. Tā ue whia, ko wheto ki mauhono ki hoa. Tangi mai ke ne mea whaka e ki. You don't give ear to it. Talu pe tae ofa ho mo tamai, mo tupua ke pe, o sio ke sana tae ofa. Talo e hau ki Amerika, kai le rei, mau e mea le rei, ngalo. E tupua ngā pe peke pāsi mā. Peke puaki mai. Make a big mistake, ke puaki mai ki au, ko koe ia. O kuke, ko koe ia, ai hago. Ai ea ke uapi, na toki maari o vai, towards the end of their life. Ka pana mo o, ke kosperio a koi ai, mone lai pe pā ia. Ka koe whonu o whā, kai ke lava wei atua, talo mau tupu, mo e wheilau atua, a koe a lirika, a koe a mafi, a koe a hotaia, ka wa te mok whaeta e ako. Kage. Hoko e mau ki fō uri, tuku he o pehe. Hawa tau tangata tai ofa, mua toi tau tangata tai ofa. Ma whanongo ki ai. Ka whonu ofa hona o tua, hanga e whanua ki tā puta. Whangota ai e Fonua. Tonga, not me. Whetu ko toko alhola, I'm a blessing. Ngā ua lahi ofa, whonu ofa. O ku tala laku, o ku tokoni ka Australia, New Zealand, Apia, Pango, Fisi, Tonga. And I'll love it the other day. Tokoni ki Tonga so far for my mind, if you take us around here 40,000. Wha mano. Tokoni ki Tonga. For I fatu, whonu ofa. Kai ke si o kita he vahe. Ako ke whamarato den e ki whaha tae ofa. Oku tala noa he family ai tae ofa o tamai. They avoid coming to your place because you na ilo kai ke fie mo fie whakamore ke tokoni ka wholau hau me Tonga. You guys don't. Fie kula ki haala tukona tau whilo aki. Pau alo maulotu. Fie ki kanga lotu au ki kapainu. Ki ai he nau apsiasi. Jake whakapiko ko me tae ofa koe ho ankolo, vili ke tanki kanga lotu, mai mo e nau ki papakiu, o ai ho mua pike, ufi aki, homo tae ofa! Pita! Whiunga tae ofa o tamai, alo lotu, mai whalafola hului o whatu, ke mauhu e whalafola toa, ke namu ofa, tae ofa mo whakapiko o tamai, tupua ke a koe o ofa, peke loto lahi. Tohi ka whiwhine loto lahi, Fonua koe, Kakai i vila lai, Fonu ofa! It's ofa! Tuko tae ofa, tuko si o la lo. Feo se tari, fewe ta minitina ko kakato. Tōk minite fia, pa kakato e hoa tāpe ko ngā kataki. Kai ke, Tonga, hoko e kuki fō, one day, many will read these and it will help to avoid them for going over the same stupid mistakes. Excuse my language. We learn from our mistakes. Fukakai tae ofa, pio mai peki muri, ua siripa.
ma puni e fatu ia, he. Kai te mana tu e tupu'anga ia mo mea, he. Pita, tupaka ko hoko ke famili ko fae, kakai I longa, kakai I vilalahi, kai loto lalahi, fonu ofa, I loi he wesi nana katoa. Ai famili ko fae. Very respected people. They have big hearts. Because love is there. O te ke hopo ko tangata iki o tae ofa. Pea ko rea tani ka koe whae tangata tae ofa. Hangai na ke fie lahi ak ho tala mai ho tae anisio kai vevela. Fie mea. Ke fie mea ho tae e tahina lirika. Lahi taha fue manawa lirika. Ko ako I mei feia. Ko lotu mooni ia. Sasi mooni ia. Ke tae fua manawa lirika. Pea hangeu ke fie lahi ako. Wipi I pehe a nisi. Alo tulu tuyo uma ke vai o disi. Kore wha mormori ki whai toka. Fie mea. Tupa kai peho whanau o fie me mea. Nana usio pe ho fie mea. Ai e ho vare. Mo tai e tahine lahi taha pe e whine mo tua lahi taha. Oku mau whaka apa ki ai. E Tonga, koe matakari palo parema ni koe famili. Kakai koe hiki, mo ni, o mai ke mo ui. Tukoe ai sasi mo ni. Oh, whao fua he kolo si o, hinga he maka ko si su. Mo vete ai o te ongo e te whareria mo te tangi ka si su mai o whafonu ofa. Whanongo he utala noa. O kupule taine whewhine ko ia e ulmotua e famili. Toko e tamasi ko e ulmotua. Whaapa peke taine lahi ko e taka atoa ko e whahu e famili. Toko e tamasi ko e ulmotua ko e tutu ni. O ai mea hala nai ulu whakaku ha whewhine. Toko e tamasi ko e ulmotua. Toko ne whai tutu ni. Rewa e famili. Toko e ai mea hala ai mea whou. Ko si o vitio e whe. Ke ai tahine, ke tūtūni e famili. Never, hau ke whalafola never. O koe ke ulu hawhe whine. Koe tūtūni me he tanu pau mamani. Na ke talangata, hinga I tangata ia koe. Te ke hoko, koe, ulue. O te ke tau wei whai tangata. Ai whako tūtua e o tua. Tuku e tamasi I, koe ulu motua I e famili. Whapapa peke tahine ulahi. Tuku e tamasi ke ne tataki family. O ai mea fo o mai go Nofo muri. Ala siri ni. But ai mea fo. Hear a lot of stories. They avoid coming to your place. Ai ho tae ofa ho whanau ka ke nau matakainga. Koe utana ko whanongo koe ki ai. Ka ke nau matakainga mata fulu. Tupu foki Amerika. Maulere mai tae siripa, tae ha. Owe o mai ki muri, ai matahe kolo ape a ngalo e tupu'anga. Foi fatu koe nina e teu e tua ke alu ko fewe veitu teu alu ai, ke hoko koe tāpu aki ha veitu pe teu alu ai. Kori, ki motua tae sasi mo o niena ne teu I au, ke u fonu ofa, kawe pe koe whakahifo toko nā ki me umea koe he teu tangata atu a. O e se o lalo ke tangata iki. Mate o tau ke te. Ta mai koe neke o keki lawa toko ni ki ai. Wow. Tai toko ni e au ko mate ho whae. That's what I hear. Na kapau koe mate ho whae. O keki na kai peke ke tokanga koe ki ai. Malo me whae a fi. Se tau he fine ki langa whare. Look after no her last days. Kai pe hange na kai pe ta ha whae ia au. And what I hear, na au na kai pe ka toko ni ke putu. Of course. Ta ue fia na kaka Amerika, pa ke tokasan me ki wha. Fu ta ue fia. O ke ilapu ka hamene I loto. Me pe ko mana tui, o kai pe ke ngalo ia he Mario tu a. Hange ha o spit in the face. Alu ka Amerika tau lau tau. Pomi tau ni mango fulu. Hawe fitu wha, whatever. 40 something years. Pa ke fokat ki Tonga ke si hoa tu a koe na fua ka venga al kolo me mea kotoa. How ke Amerika pa kanato Ange le panga nima. It's like you slap her in the face.
Hanga tala ko e whiunga e. Ko fua fatongia ange me heri. Tau he tōnaki ke ku whae mo ku tō whawhine me katoka koe. This is yo. Ko whiunga ana. Atu ki pakanima koe na. You take it better than nothing. Tangata. Tu wake mo ni. Hu ke whatua mono wholofola ke whonu ofa. Whakaria palaku. Ngā o whanau ke mata ofa. Mata Kainga. Nā tonu ke kamata mea koe. So kamata poko fie mea ho tai ho tofi vilai ta ne ki pere. Foi fua manawa iau. O riri ka ku ke tai ka hoku ke whetangata na ke tai e hoki ila mutu. He? Bring ai e whanau ke nau. A koe na toi wholofola. Ke nau maue ofa. Maue humbleness. He? O koe koe tupu i Amerika pen, mau tāka ato, koe mau purtulolo mo tokata. Eh? Wrong message. Tupa ke pe whanau, e whehia ne kina e pe o whanau, ka tae fie o fiofi atu. Yeah, that's what I hear. No one want to come close your way. Nau ilo, koe whaetangata tae ofa. Whanau mata fulu, kake nau mata Kainga. O ngā tupu Amerika. Eh? Not once, eh? Multiple times. Everybody want to avoid to coming your way. Eh? We ngā mai ne palo mai ku screen, ku mi ose me aia, ngā leuke church. Kake, mā pe ku Tonga, koe fō riko. Koe whamore ke whanau ho eiki, he riko pe he fō. Ka koe lau, whei lau e kuki fō, nam kua iau hu whawhatapu, mok Famili, kai hoko koe hai e ngahi lavea, ko ilo kako palparema koe hoko kuloto wharepe, many families have suffered this taeofa scenario. Tonga, ke aonga mua ki porokalama koe ni, Nofo a Kainga, ai ki motua matai niua ko au, whae ki mua, ki motua matai niua, ke aonga hapai wawau atonga kotoa pe ke tau whakalakalaka i tau sio ke mistake Kakai ulu pupula ko wo ako pe au mai ke nau te petna toho ke nau to iloe na to na tunga Famili o ako poto mau me kotoa ka nau te pe manto ko hai fo tu Famili ko I don't care matai tohi au ia ko poto au ia ko ha tu pa we nu ka alofa. Ka fonu ofa ho nau manawa. Tak taha ilo peno nofo anga he Famili. Whakapapa mau luta mea kotoa pe. Ko whamanato atu kou Famili koe ni koe sasi mo'oni. Ai ni kou tuake pe sasi mo'oni o mai ka Muimui. Na ulave atu ki a Tohi. Tauhi kono tau ke te ka siswha, Whekau ko tone ave ka tua ke alo ave ki ai. Au ke api hiri ke ulu. Au ke fo i ka. Koe nau stalatu. Koe whakapapa ia ka Tohi. Ke ilo he. Nau ilo koto koe whakapapa ia kono tau ke te. Mea koto au ke fo i ka hiri ke ulu. Whakalau noa. But it's humility. Teaching humility. Te ilo e ko kitau kiti. Ko kitau si. Te whakapapa te acknowledge. Lahi e. Si au. Ka pau e ai pehe i whanofo pe whanau. Koe mā whanatu. Ko ne lea pere mehitanga, whalonglong kotoa. Lea pere ulu motua, whalonglong. Lea pere tamako ulahe ke ne whae, whalonglong ko tamai lalo. He ka pau nai o lunga, anuve he kari loa i api, o whae tutuona si ho wā. Talatalaifale ki ai, ho tuha ke ho tangutu'i fo. Ho laka, katoka atoa, o lunga he kari loa. Whakahino. Koe, o ka lea e whanau aliri ka, tatapuni o mo fanki tosi. Ka rea bea koe, tatapuni o mo fanki tosi. Api koe, mo tapu he, kake mo whaikawa api koe. O tapu ke mo oke loke e tamai whewhine, tapu ia. Ka mo ka oke lo tu, whai e wala ai lo tu, kawa apu e kai fu tātatau, koe ko tapu he tau siasi, ai tātatau, o e fuse ke mo. Ke anga lare kini. O lunga he kariloa. Ka pau nai o lunga mo he ofi, he ikai ke taunga. Te nau mani ni ia, te nau kape ke o lunga. Of course, ka pau whehalaka o lunga o mai, ave ke whamauanga. But, be sober. O ai o iwi aisi, pe a mai o tohu ki o lunga. Many years of abuse.
self gratification. Koe talatala no e vini ago lau me pango o mai se ku fo uri ka go tui a tau tangata te na sio heri ke si talatala no ta fai ki mu a mai e mama fola e aunga ki loto fare lai ko ulave I fere a loto fare they suffer this issue o koe ka tama ki lalo ki muri o poto o mai na tau tu ni o lu motu a whakaongongo mai ka kai te ata silini ki fua ki ka venga o e mau e koloa pe kui e mata kai ko tufa ata tufa me langi lahe tamako lahe tamako fika o e mau pe ua pe silipa mo tase mutu pe pupula leva ulu o ngalo ai nofo a Kainga ko ia famili tupa ke nuku alofa tuku ai nuku alofa ai e ofa si hova fonu ofa ho tau fatu Melino me akotokotoa he famili. Kake wha ke, kake taki, taki taha ilo no ki nofo'anga. Ilo taimi kurea ai. E koe hamani. Koe anga e koe u whanau nofo, me te whanonga, te tupa ku whanonga ai. Ko o tū hake mo tangutu'ifa mo laka, e reflect mai ai, ko haelo to whare na ke tupu ai. Ko haelo to whare na ke tupu ai, e reflect mai peho tala noa, pe kunamu ofa, pe kunamu hikisia, pe kunamu siolalo. Une reflect mai pe ai whahinga kari loa kona o lunga ai o whae e whana mea. Kau tala noa koe ni tupu ake whanau, mailo pe ke fo ke whanau, e mea ko whana mea. Neongo nau nofo me nau whae, but I have access to them. O reo te ki takai ato, o whana, talaka nau tolu. O si o ilo ki whanau, o si tamitanga tapu apita ke moho ke loke tai whewhine. Tapu apita, taimu ai tai whewhine, tapu o tai kofu. Ai o kofu, ko ta vivine ku heni, mo mea ko ia. Ha ta vivine mo fakiva puri, ona ke te asime me vala ko ia. Puri ko ia, puri au pito, ha mo vala. Ko fana na ilo pe. Ko tangotu me pe ase tui, puria gloki. Alo ha o te ha fo. Na ilo pe fana. O mai mo vala ase ko ne tangotu ke ase foi tui ko pe no. That's too short. Ko no te fama o poi. It's too short. Ko ne ase pe tui, too short. Puri kiloki, ase mai vala fale rei. Taule nau tupu e ki whanau me a koe. Kaike, ki palparema ngō la lahi, koe, tai Tokanga pe, lahi ku wholau a koe me mea koe ia, pia, whai te lia pene tomo nau whae, unlimited liberty was given to them. Whai te lia pe telefoni, met the wrong people over the internet. Kaike, ko whee ku se tarina ko pase tai mi. Se tari, kes tari, ko whee ia koe. I'm lost. Ko whee ku... Na o skole pe kai ko ne minite via. Ho taha minite e wanoa pe ta I mai o whailonga mai. Ka ke te siwa kai pa ku mago si mohe. But anyways, I'll bring it to a close. Ka ku hagwa. Te ate ki fuhiva ki tau mahawai ai. Ka ku tui e hamari. Ko inga foko ko neongo ko ai blau ko family ko fai. Ko tai una ite ko tai mahino atu. Taimi no ani ko tata ki fa tata ko firmo to ko mafi ani ko lawe lirika tua pe hai lirika tua folola ko fine gia ho ko firmo to ko mafi ani no foi lo to no ko ala fo ko mali na e mo ki ka tanga mo family ta no e mo family na la to ke fine gi pa na mal ben ton ke fa ho e ko ma ka ta foi ta no pa te be yo ha ki ko to ki fe ke na ki holo e fa ho Fanongo mai tonga fanongo me ki fe na tai mahino ko ko vai ko tapinga ai ko hanga tau ko ai ko mafina ton ki fa ho wa de vai ai te ke me ai o te ki fe ke na ki e fa ho ya masi mo fanongo mai kakai fanongo mai ke fa nga fa Poupou'I e ki kakai ko me vai ko tapio pe me pe ma fito fukeke ka tonga haki moloki mio o spa heka ke ne me lele aluia ko fai ka tai mahino ya o venga kasia ko ne o kakai nga le pe mo ko tai no mo fisi ai te ko ai fu ka tonga to tau fukeke haaki moloki mio o spa o heka ke ne me lele aluia ko vai ko tapinga ko tai mahino atu tai mo mo fisi ai pa ko ta no ko ni ko ne ka pa ne ki moi fae ko ka to no vela ka to tai te me huspaniti mo be ka to ka ko mago heva to ke elia ke ka ku lava e fatonge vevili fa malo ka mo tolu he me mai vevili ka ku te be ta ki fuiva ta ma vai aki
Whamalo, mahapeku e haimani, Charlie, o e o pupula ulu nofo muri mo poto mo mari palangi pe ai ke kuie mata he nofo a Kainga. Kapau na kake ke whanonga he kariloa, whanongo mai a ki a hao tao ke te. I cover up for the cab. I fill in the cab that it was supposed to be delivered to you by the kariloa. O e poto, pe ai ke mai o tā moloki e ulutea, siome ke ulutea. Speaks about wisdom. Tuka poto whamamania, kone hau ko rima me poto folfola. Maalunga poto folfola. Tau TEFITO, ko ke ilo pe fo I fatu ko ni ko fatu ofa. Fua e mea ka mo koe, serve you. O ai ke mo ingalo. O ai mo ingalo o pe o ua tasi mutu, pe ai ke mo ingalo. Tamoloki ka ulutea famili. Whamanatu ka koe, e ku ankolo tae ofa. A koe ho whanau, one day o na o mai mohalai pepa ke o ke whanau atua, ko ai ke whakatonu. Whemaua mea, o ke whanau atua, eke, kefu, auwha. Mai aki te au ke maunga o e aki. O punau, whakapa-apa ke kakai, na e fua e kawe ngā. O e mai mohalai pepa. He ko manata ki tala noa koe, te whane ki tala noa koe, whakatua koe. Ma tala noa mo e eki kona Afimeimo'unga, Tamai afi ko tata ikpeko afi. Sana ngā awe, kata respected person, he was a builder. Many chapels in Tonga was built by this very individual. Sad. Tupaka afi si, afi mamau taimia, o eki hoko kene tamai o foi fatu lahi, iri lahi, ngā awe lahi. Ni mama mahi. Pa whanope tānoa pene tamai, U mea ngā awe whē koe kei lawa tangata eki, pa ati u mea ngā awe, na epena ki ngā awe. O se te taimi iwe lahi, but towards the end of her career. Ai bere whaki mea ke na ngā aue mo se hausi mo mea. Pone mea ngā aue mea. Whakapiko. Pako mea ati ko mea whakapiko, koe o look for easy money. Pako ni pausaka ne corrupt. Tānoa fi tangata ake taimi ngā aue kastomu. Whanonga tonga koe whanga kakai ena koe, they are not genuinely repentant. They're not remorseful. Tānoa, fie hia ake, au koe mea, whāwau fu kontena ka saina. Ne hupo I loto me hele. Hokai! Kone hokai poko hai I koe mea koe ke mea. Kone tamai kone hokai poko mea koe, o spoki mai saina e fo I wafe mo mea. Alu pe hai, o si te, moro I me wafe he saina, hai, koe mea, ma kone, ilo poko wa fitu wafe, pa whiunga. Okay, whiunga, huma yo alu. Collecting money. Dirty money. Of course, I had my share, my stupid share. Forgive me for that. Kako wingai ni. Ki tangata koe nā, anau tamai koe, ofa Fonua moe ha, tamai pe iau fitu afe pango almoea per day. He hae u container kau saina. Koe hokai pe here ko si poki he saina ia e wafe, koe tolo afe, mono mai ka tomui. But if you want more, hae atu ke lahi. Ka atunga foi mono foi afe, moi afe. Kastomu, whanongo mai, te tuk tala noa aho, ki mea kone na share kone koe ki a Afriko pakakin fi whanongo ki ai. Ake, koe foki ke tāno kone mo tata eki, tamai afi, ko afi pe mo ia tata eki, ko afi aonga ia, afi loto lahi, afi ofa ia, Koe hago, koe tala noa eni, tamai afi. Nai whatontone nau kerekere, ai ko awhima ki whare vai po wheo, nau kerekere I wawao. Pako tūka kerekere, mālohi awhia mo mea, according to the paperwork, mālohi nau tolu ia. Tamai awhi, ni tāngo no whanga toko ua. Tuang kerekere ia. Te tau mālohi tatoi lai pepa, ka koe konseni si mo hangai fofonga maalangi, tau kerekere, tau uri tau tolu ia ai. Pa tuanga re whai keisi ia. Tānoa koe ni kori, anko, whanongo mai ki tala noa pe a siana whanga waka tatau ka māma ia. Tāno e afi, whatontono kere, ilo e afi, according to paperwork, according to worldly wisdom, the papers, the legal papers, o kumooni afi ia. But the common sense to God, ne iloi, tuange afi keisi, ave keisi, let it go. Mao moto e api, tonu whalai pepa au, tonu whakonse e nisi mo tolu. Tuange afi e mea kere, Koe kakai Lele na tupu e kiti koe nā. Koe keke whai tangata, tae ofa.
Ta ue fia tae o wha. Ha uen ko kakao ke kalo ose ku tumu tangutu. Ho tala mai na ke lava mo tokone mo tolu ya ke mea whaiko tua. Fu whanau mo whakamokopuna. You do not want to lift a finger ke fuaha ka venga. Wow! Tae ofa! Taimina ke ngā au e toko tae, alake me whanau ko pare tu au te whamanata te ki mea koe ni. Ke whanongo mai ke whanau aho tai ia. Yo na mo ita iau. Hau whakau ke henu kalo mai ki heni. Whetutaka maa ko hoa tala mai, ko kore eni ko hao whakaviriviri ki ange mea lela mata. Pa ostangi ai ko tuke ko ai ke whakatau ke totonga ke u mea tiki te wholau. Ka ta mai whakaviriviri pea kori ia. Ko tanga, ok, ake telefoni ke tā ke ureat kei. Ko ureat kori. Ka taki. Tukuange mea lere ia ke hakoa. Tukuange mea lere ke tuke ko ai ke wai ufatongia ia ko ena ka whamabope Famili ke o mai. Whamatala kei ko pe. Kori. Koina ko fu whana uen ko fu pare tu ana ko tā mai peke Amerika ata ki serit ai hoki mea lere sia pani. He ko mea lere Amerika ko nati ke palparema ko ai. Pa sai fai peo, ok. O fika ke nau hau, o te tala mai hapea kore whakaviri peke ke tukonga pe mea lere ia ke ni me. Ko tā awika telefoni ko pat kori. Ko koe. Koni ko kore a tefu ko Famili ena ko fu me mi pana Famili ko o si tamano tupu e ai fu me he Pangatonga me ke wa mano tupu ai fu fea ko ke mai Famili kai pe ka ofa ia tefu ke Famili o si pato ki hau ia fai teria pe ku o mea moni ko e api ku ke ea ki ai ka koe Kakai na nau kosi mo totonge pila mo ngahe mea kotoa ka ke hau pe ko fai teria pe mea pe ke Fuimaono to ia koe without ka ke hau te teki ato koe ku mari ai mo whanau Kakai na nau ngawe ato mata sio kono si mai mo fufare na mei totangu tu ki lalo ngahi o whakatoka ngahi palauti fo au horisi fufare na tai horisi talu mea aisake horisi mo olunga whakaluwa fo au ngahi e umea kotokotoa ngahi tatau pe mo hange pe haku mea ko ngako ki tamasi na teu e tua ke ngahi mea kotope aki ai ofa ka ke hau o ta e ofa etu ke tuku ke ai ke mea Famili kau ka whakaviri viri pe homo tai kulea ko whanau mai whanau hotai ia homo tai kulea ko na kirikiri ai ho mo fae toa tu lewa e kulea. Kori, o kake haku mo ua o ka koe. Kake haku mo ua o ka koe. Tau leo ku nofo e api ko namo nofo totongi. Nofo e api kui mo nofo totongi pe hau ke hau o Famili. Kake haku mo ua o ka koe. Hau ka toi Famili, whanau ka toi Famili takota na ma nofo e nofo tae totongi. Tu kehe pe au. Of course, na keke lota o ta eke nofo totongi. Karau tanga kota ia. Na nofo au rendi au i halaleva. Pea kore mai mea ko hao no fohak now they need the house. Pau tangere, okay, it's fine. I'll look for it. Alu for announce komi ka be mau hafare life unga because my family was a big family. 10-member family. Ko e o matua, me whana toko walu, toko la. Komi holo haloki nima, fio komi ngā taia. Ore pea, tala noa me whae ko na Afimeimo'unga. Hey, hau matoki e ko hau ke me pea. Popet, o kata ku Nofo e tama. Iyo, masia ko naka maku palpare, mapu hako. Taipe whea ke oia. Ko tanga, ikai, saipe ia. Tama, ikai, hau mo tolu. Pau talanga. Ku hai re ni, tama, ikai, koe ki totongi ia. Koe ki totongi a mea ia. Pau tanga, ikai. Kapai koe ki totongi ia, ikai ko alatau ki ai. Tama, ikai, hau koe ki ai, Nofo ai. Ko tanga, ikai. Kakai ke totongi, ikai to alatau ki ai. O koe ke maa hau konsenisia ke alo Nofo muri, pau hawa no fototongi hiki mea tata na ke muki senit. I'm not clear. Pau pe ko o tanga pa ke totongi he ke hiki atau ki ai. So ta en na ilo pe. Tama kai kalo pe kai ke alu no fai totongi pe ai o ke mau ha. Pa ko toe ku whanau mai le whanau ko na hotai ia. Ko uhinga ia ku lea ko na lea ko ni ka mea. Ka kori ko ne mahino ngata. Pe tu tuko e mea lere. Ke whakatau, ke mea Famili, tā mai ko fu whanau ke Amerika, ka pau ka ke fua mai ko ka venga, ke nau fua mai hao ka venga pe au tamani ko fua ka venga e Famili. Kori, ka kia mo ua ka koe, talu e Nofo totongi ako he api koe nā. Ka kia mo ua ka koe. Ka ke, pa koe ni pau talanga. Ka kia mo ua ka koe, ko au pe, mo tu fefine, o mai whanau pa whololau o maa Nofo totongi he api koe ni. Ka tau whanau, o mai pe Nofo tai totongi pa nau alu. Nofo alu. Ki whanau pa whololau Nofo totongi. Ka ke,
Paka unga o ilo awe ko mena I tae fine I whae ko nafi o tafulu ia ku mari. Tālu e mau nofo, mo nofo to tongi ngahi api o whaafofa o si mai atu ngahi mo whaafofa api ko na te teo ke tō whaarito tangutu ki laro o lelei he na ngahi pe tamsi ko na te teo e tua ki ngahi pe hange pe haku api. Pako whea ai ke o mau ki Famili Arifa ko e whae a whio tafulu I o kumari. Lau, kai tini to toke umo umea koe ni. Hala ke manini ia, he tau e whia, e whakahifo toko naki atu ka mo api. O kai o mo utu, he wike, he whakahifo toko naki. Ko whea ai ke hau ki si Famili, ku ke hau o tafulu I o ku Famili. He paanga e te hau, po ke paanga antawe. Kai ke ngalo e tau e whia, ma ova e tau e ua. Ai ku hapai mo ki whanau, whakahifo toko naki. Ta e ofa, lea ta e ofa. Ta e ofa e mātua, ne o nau whae, ala ka pepe whanau, o aike ta e ofa. Whanonga mai koe me Amerika Samoa. Whanonga mai ho poko I te ringa. Ka rea e whanau a wholola, ta puni e tosi. Tuku apito ia. Oe o Nofo muri, ua e siripa. Kai te ilo, ai Nofo anga he Famili. Sana ofa au. Ka aku mamahi e me Famili. Teu ia e tua ke fua e ka venga e Famili. Paka aku lea. Tuku ke ulea ko whahawa tua, na ngahi awe tua. Ngahi a tua. Whanaua koe kori, whainohinoi ke ai ngahi awe tua. Koe si he ne whanau. Tapu au pito. Nā moangi ki Tonga. Ai koe ai eke api. Ave lai pepa ko iau tuto ka sikareti. Tapu au pito. Ai lai pepa mi fe ia. Ai e ofa mo konsenisi. Mana tu e Kakai nei fua ka venga. Tuko lau noa. Tu vevine. Tuko au pito ia. Ke taki malunga si. Ai rea ke namu ofa. Hape meo ke Tohi e kintaneti. Ai ke mahino koe taki maalunga koe o si. Everything you write is out of love. Okay, to vivine? Ane he tunga ane koe ne hapai koe whalanglangi koe o ilo kwa ho Famili. Hapai moi upu. Whalanglangi koe ilo kwa ho tato ofi. Oke lo tu, whaingawe lo tu, fonu ofa. Ka toa e Famili koe ni. Ai ke ilo i he ahoni, na ngai awe tua, ke usisi he ne whanau. Papa kua akau tamai nono i e whanau atua, nono i e nau tolu. Whanau I mai ka awe ofa Famili. Ilo i he ahoni. Rea koa aku, ka ke ngata koe rea e whewhine lahi. Ka koe whoha tua. Ko mea ko fua ka venga uai. Fua ka venga ke whanau atu. Fua ki he. Si he Famili e whae, si he whanau atua. Fonu ofa. Jehovah is offer. God is love. Wako whiunga e tavulu. Ko ia e Famili. Ka ai pe ofa e Famili, ka hame e hoko. Pako whamaloa toi e ki mapoi mai a koe ki tamsiko koe chari ulu maolunga ko koe. Tuko pito ia. Koe doctrine koe na mutupu ai me mea katoa ai nima mau, not me. Na ngai e tua ke nima foaki. Mahino? Hau koe ki Amerikane ku, hau me raki hau ke ni. Uhena testimoni lahi taha mau tolu. Whinga kai koku toko ua. Lahi taha koe mau tolu. Hala, no, this one, no. Hanga ke heia. Rok tuta mai ki murini. Hanga ke kai ki Famili me kao. Kai ke, ko wheko ala ki Tonga. Ko aku tātu hohoi o kuloto, ilo pe Famili. I whanonga pe heno mo whae, whinga ke. Kai ke, ko whina mo tōne ko na tai mo kape o matai niwa, ma kutui niwa, ko wheko whanonga kui Amerikani. Ko Lele. Whakawheka ala ke mau mohe. Pakai ke lawa hangi tamai e whoki ia, Lele mo Famili, fua mohe Famili, mau lalu me mihoa e ua. Alu ke ai, mau whei loaki, tā ke tāwhe, o mono atu ki ai.
Ki tō taha koni koe nane tā mo kape o matai niwa, mo matai ha, mo matai ha. No, nā ngā he tua ke whonu ofa. Whonu ofa. Fie au tō ki tāwhi mono atu ki ai. Ke tāpe koe nane kape mo la lau mo with a passion. Ka ki la lau a tātaka. Ngutu niwa, Kana moe mwhae, ka pana tala ke whae. Makiwa, tai whakatatu kata pe mo tolu. But not me. Me e tai mi koe, kai ke lau no ku went too far. Ai offer. Everywhere, anywhere, offer. Ko iai, whanau koe na hota ia. Tuku me lau noa. Tuku e lau noa. Tuku e ai nuku alofa ia. Tuku e nuku alofa ia. It's okay, mai o tānoa pe ki whanau. Nofo ke whakau ia. Wale mo tāmai ku tāine. Hey, Dad, your cousin is gonna stop by. Like, who? Oh, Charlie. Oh, yeah. Ko tā atu kai ki senit. I tola ua ke hau. Okay, ka pau e awhi mai heni. Awe ke akanau ki utu. Akanau ki utu. Ko hau eni me sore ke fō mai motu mu e whitu mamau. Ato tropa te panga wanga ku tāine. Ka pate na awhi mai. Awe na, I didn't want to see them. Nofo pau whitu. Awe na akanau ki utu. Pako e tāna me koe ku he ku haka, he ku ofi whine, tāna mai. Pako e me loto maa e pālangi ia, Tau tolu koe Tonga, ka pai atu koe ki whete ki aki. Ka keu tau hypocrite fo tau Tonga, Ka pālangi, loto maa me pālangi, atu me whaore vai. Ai hoa kono Charlie. Au rau koe loto maa e kau pālangi. Tau Tonga, koe whaa si a mo hypocrite. Atu, tuku mo lau, si tuku ia, saipe ia mo ia, Loto maa e pālangi. Kone atu e wangau, ka whao ia, koe alu le vai, Ka ke, pau alu, ko ki alu ki Soreiki ki wheko ai California, pau takai hifo i wheme. Ala tau ea kasino oset paangai e wheme, i wekes, Reno. Pau alu e California au ki mea. Pau takai haka lewa alu wekes. Ko ki tanga mea, alu katoe me kasino, Pau peheni. Ko ilo te kau kami vekesi te fo mai St. George o Hawaii ko te fo mai pe ko no fachari pa pe ke fa lo o te na ala te ko i ve man Reno na live e ko ke casino fe ko hau ko o sta pa uia mano o se silina o gasilina pa mai na ilo e chari o na ui vekesi ko ha me ko alfa ka ke to live ya fu ko ilo gasilina e ko au ko ma fana ko asko mo family ko pa ave seniti fa ga lotto ko hoi pe ave aki mea o ko tata offer at machine ko offer token of love ko fe o se ki me ai ko ma ni alfa long o te ai ke ilo o na te live na ilo chari na fo nga na feito ka ke wa fe nga fe loki ka ke te fo fe lak mone le ka mone ki pe na mai hen ka ke ya pa pe a fe leva o fe ga ta ya man wa fete mi sinel francesio na ku ha ba ko ki oto me ko o si li ave casino ala ade ko mi sini ku ela ba la to fe silini ko ki foi se ke mai mi hama text ma si fie la pull ta ko text come eu TEHINA a chari hey do tak me ka ke fe no mau vai ko afe to mo fe lock ka te wangau a ke tolngau o tu ko de pa venga loto ko ma fana so ke family ilo beta va ke tamai ma fana pelo to ke at ko ofa ave ma ki me ke mai no ko ofa ia ka o tu ko mo to no ko alofa aset ma to ko mo tu mo hangal mo to ke fe aset ma ko mo to fia haki aset ma ko mo to mo tu mo masiva si mo to look the other way ko fe tohi o fa mo ai o fa tu ko ICRC he ko talatu ko palo pare malahi a o me ko lau CRC tu ko lau CRC ta lau ofa ko si su nga holoke wa vai e ofa ko ofa taga to ka palo fa ke fa longa tak ta ilo pe no tuanga family tak ta ilo tai me ble ai le pe ka la lai ta pun ka to pare ia mo fa ki fare iki ai ke mahino ko lirika gulahi ai ke toka e fana lirika te mo na ule ai ko le e ka fa hue ilo fa nofo o siri pa mo ta se mutu pe o mai mo me ama mani ke veuki ai nofo a Kainga offer is the answer for everything. That's the message for today.
Whiunga, kai aia tau ki fo I hiva, tau mawai ke whawhiwhini Ako lau, hoko ki whoriko, hoko koe akonaki, heku ki whanau, mo whangamoko puna, mo ataha pe humble enough, ke ne fie whanongoa, ai ki polokarama kui ko nofo a Kainga. Nofo a Kainga is all about love. Love is the answer for the family, for the village, for the church, for a nation. Only if they have love and uplift love, exalt love, because God is love. Everything. Kage, ko fa mo ke ku skei tari, ta fulu ya he longwa, lift my voice, ko ta fulu ko fa wat, ako lau fi lau pe, fo ya de tu vala ko aluia, fo ya de tu vala ko aluia. Ko to la po tu vala tu fi ha ni ana. There shall be. Malo pa si kei mea mai, ai tau ki fo I hiwa whaos, tau mawai ke whewhin, whawhetai ki he mau taimi, ho mo kei mea mai. Tau ki fo I whasiri koe, tau ki whasiri ki tau whanonga koe maa lahi atu, tika atu, na tolo koe nofo mai, koe tika atu tau ki whasiri tau tolo, ki whanonga maka ai tau whasi. With Delta surging, Gavin Newsom is Ki, bineleka mai, don't take off yet. for health workers and school employees. It's a good one.